Izindi nganda 111 nazo zikora inzoga ziri mu bwoko bw'inzoga z'ibyuma ndetse n'inzoga zindi z'ubuziranenge zimaze nazo guhagarikwa nk'uko bimaze gutangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge Rwanda FDA. Izi nganda uko 111 zimaze kwiyongera ku zindi 8 zari zatangajwe. Twibutse ko izi nganda umubare w'inganda ariko zigira produits zigiye zitandukanye, bivuze ngo buri ruganda rufite produit irenze imwe rukora. Muri make zahagaritswe ndetse n'ibyo zakoraga nabyo byamaze guhagarikwa, ndetse mu itangazo hanasabwa ko izi nganda zose ibyo zakoraga byose nabyo bita bivanwa ku isoko kandi ako akanya. Urutonde rushya rw'inzoga zamaze kuvanwa ku isoko harimo inzoga za Gorilla Gin, inzoga za Warage, Banana Wine ndetse n'izindi zahagaritswe na Rwanda FDA. Ese hagiye kuba iki ku isoko ry'inzoga? Rwanda FDA nimaze kuzifunga zikaba zimaze no kongera ku mugereka w'inganda zari zarafunzwe tariki ya 2. Ese biraza kugenda gute? Mu by'ukuri izi nganda zihagaritswe zirimo inganda z'amoko atandukanye, harimo intoya, harimo izoroshye ndetse harimo n'izigiye zikomeye mu buryo twavuga butandukanye, ariko zose ikintu zihuriyeho ni ukuba zose ari inganda zikora n'ubundi inzoga z'amarikeri cyangwa se inzoga twita ngo ni inzoga z'ibyuma nk'uko zahawe akazina. Zimwe mu nganda twakubwira zafunzwe harimo uruganda rwa Yego Manufacturing Limited, harimo uruganda rwa Kasesa Distillers and Distribution Limited, harimo Akeza Karigura No.1 Limited, harimo Umuhigo Ryohera Limited, harimo Rutsiro Honey Limited n'izindi zitandukanye zigiye zitandukanye zikora n'ubundi inzoga zigiye ziri mu bwoko bw'amajin cyangwa se inzoga ziteme cyangwa z'ubuziranenge nk'uko Rwanda FDA imaze kubitangaza mu kanya. Twe tuvuga ubukungu, izi nganda zikomeje gufunga kandi twabonye ko ku munsi w'ejo byibura abakozi barenga 1000 bagiye kubura akazi kubera izi nganda zamaze gufungwa, ndetse n'abo bafite amarika store atandukanye mu gihugu hose nabo bacuzaga inzoga kagiye kuba bafunze bakabura isoko. Ariko nk'uko amakuru akomeza kugenda avugwa bagenda bivugwa abantu benshi basaba ko hakorwa icukumbura ryimbitse. Muri rusange biragaragara ko ari ikibazo gihagurukije inzego kandi mu gihe gitoya, kuko umugereka basohotse nawo biravugwa ko ashobora kongera gusohoka n'ubundi ibindi cyangwa se izindi nganda nyinshi, izindi ntonde z'inganda nazo zigiye guhagarara kubera n'ubundi gukora izi nzoga zituje ubuziranenge zica ubuzima bw'abaturage. Hanyuma ku byo ibingibi bigiye kuza kuba bisobanuye ku bukungu, birumvikana abakozi bashobora guhagarara by'agateganyo kandi ari benshi, amasitoke agiye menshi gufunga, abacuruzi barazifite bazicuruza birumvikana ko bagiye kuba bafunze, abahinzi b'urutoki, abahinzi b'amasaka mu by'ukuri ushaka guta expect ko ibiciro by'amasaka byiteganyije muri no minsi, urumva ko ni igihombo gikomeye. Kandi tuyutse ko izi nganda zimaze kuba gusa inganda 119 kuko ni 111 kongeraho inganda zose ku munsi wa mbere. Izi nganda yo ko inganda zikora izi nzoga muzanye mu Rwanda bivuga ko zirenze inganda 240 nkuko bitangazwa. So bivuze ngo zari inganda nyinshi, ariko urumva ko nazo zikirimo kugenda zirebwa. Ese ibyo zikora bimeze bite mu by'ukuri? Ese ibintu no birahuba ni byiza cyangwa ni bibi? Ku ruhande rumwe kurengera usanga abaturage ni ingenzi, biri ku isonga y'ibindi bintu byose. Ku rundi ruhande ubucuruzi n'ishoramari hari ishusho nziza itari nziza ubona abantu benshi bakunda bagarukaho, kubera yuko abantu benshi baribaza mu Rwanda FDA yarebaga he ko nitanga ibyangombwa mbere yuko binaba iyo yari iri hehe. Kandi ikindi urumva n'ishoramari ko harimo inganda mpuzamahanga zitari Nyarwanda zari zitera n'abanyamahanga nazo ubwazo zahagaze, nyamara zara umuntu yaraje ashinga uruganda remewe gukora. Abantu benshi barabyibazaho, ugasanga nyine ko babona ko mu by'ukuri harimo ishusho y'ishoramari n'ubukungu mu by'ukuri n'ubucuruzi nayo yangiritse ku rundi ruhande. Kandi ikindi hakaba mu by'ukuri ubona ko ikiraje ishinga n'ubundi leta ni ukurengera amagara y'abaturage, nabo ubona ko babyishimiye. Rero izi nganda 111 nazo zingiye ku nganda 8, ubura byumva gute? Urabivugaho iki? Kaduhurira muri comment tuganire ku bukungu bisobanuye iki bw'igihugu n'ubw'umuturage muri rusange.